Hello, hoikom dot velten ha damnan umchon hamo CBC Middle School Ministry mininan kukanin tlai ha atuban tuk in film chim tu video apan hi nak zong kandak chothan hika I kapong thu mi he sia Daniel van Biakling ase atu CBC a youth director full time kan chon piak leo mi se namwan thai kho nak de ding a chon naiten I nabia yawe ti tha phan tu kha ma hesik ti mi rong kha vanin thaitar na ka du Amazon ni tompalte introduction of an ito atala le Amazon dong kan ban ngai la le chun question tete biro ading tete zong kha kan ban ngai chan tela sau pinan da kan tel pinak lai kan som na se asu atu bantuken CBC Middle School Ministry te bantuken chan tha chan sun na ko thom mi chunga kai lom ti khapa khana ban chimta du e kema kong tu toy ten school se lo e CBC 2010 akrak pha e 2014 in tu tyang he music committee kin tela ministry kin tela amin ka kan thlan mang cha khan yang kum thlei phona chun ni kum sha kum thlei khat chung deng mang ka bane tali alon chia kum tu khan tu hin amino director ka hen full time adon chuma mi ka city mi te kha kema kong achun khepya khaban chim kan ni la kalom si se question behal nak pakhat ding tu kan ban hal ka du mi cho pathian biak timte worship timi he Bible chani zetinda alang turning chang khe ase mate khatom palte navan kan chim pya khong hama sisa kalom hi biak timi thangthat na kan timi he akaw tuk mi thil se ki sar mi thil vial te kan thram thok kan dong tiang hai pe tai mi thil si cha hin kaw bi jang chim kho se sna bal teng chan tam to kan lak so lai cha khan atoi nak teng ka chim lai chu chunga chun abi pi da ro ka ti mi thil pathum tu ka ban chim lai e babal chani biak ati te ka apakhat na ka chim du cham ko ro dia kro mi chu a thei chen ro mangan thlei ni me pakhat chungi zagitila chimi kan pum chu nungwa thom tu pe utia ti mi kha total surrender kitila chu kan je jong vial te khri ma yi surrender kan to ding mi kham kha kha apakhat na ka ite ro ka ti chu chunga tel mi chu kon khro nak chu kho chun ke kan du mi thil mo desire kitila chu chuban tu la chun kan to du mi kan to mi action tiang jong khe pathem haya zakhat surrender kan to ding mi khe biak ti mi apakhat na ka pinga ro tia ka ro chuna pani na ka hen cho han angan pali me pakule pali chung kan hu mi cho de si che chun asu khinya chimi pathian tu thrao si cha bet na thala pe ta kam bia osi tia ati mi zon te kha to worship in spirit and truth mi te ka pinga ro te ka ro te chu chunga chuna pinga mi chu betak in kan bia khona ha ding cha bi tu mi chu kan khro na pathian kan thang that kan ti tik zong a hin kam ma du pa uslawin pathian ni akan per mi abetak mu pathian bia he ai ra ka lawin pathian bia ning ten thang that na kan pek ding mi kha pathian na ka bi tu pro te ka ro cha pathum nak le jagi ta dong nak pun tu kan se lo dot nak lo obedience kan ti mi no ngai nak kan ti mi abebi tu te ro te worship ti mi hin no ngai nak ai ta lo asin ating no mi biak nak city ning lo ka pa tu ka te ka ro to zero ngat si asin dong fial te kan to mi vel te he no ngai nak na thok ding mi si how so syam phrang pa nun na kan hu tik zonga pathian ni afia mi rian kha jema za cha to na bal te en no la ngai lo ruanga pathian rang rai thoi nak thil jarak put ko sna bal te en kha rai thoi nak nak man khan kha pathian ni thil lungen pathian sin ni no ngai nak apek ding mi kha du da mi si cha khan pathian ni so chunga jem du ta chang ti mi kam kho ase chu cha chun biak na kan ti mi asham pi tak tak cho hi no ngai na kha se du mi thil bo ke pathian min chalin na to kho ko sna bal te en kha no ngai nak ai ta dung lo si se chun kha biak na kan ti mi kha nuwa chun kan ma la kam mai thang that na kam ma phol lot na so pi tu thil ki an si ton ti kha ba bu chan hin hi pitum te he dang tan pi da kan cham pe la ba pi ko ro ti kha ka ban chim ko mi se ka lom tha tok apani na ka abihal na ka bandu mi chu ani 15 te kan nun na ka te pathian thak that nak ti mi he azetinda kan thak that ninga sila kan tila chu te phun dang chim chia chun biak ana chun kan ni pum pathian kan thak that pathian kan biak kan te pum na thak that nak ti ka se ani 15 te kan nun na ka zoom tu ni
biak kan salomi akan tila chute kan nun naka pathian zai tinda kan thangthat ning sila thangthat ti mi hi alenga kan tikola chu biak kan lenga zai tinda ni fitinte kan nun naka thangthat nak ti mi zai da ki dum tu ni kan tu aw asiti mi kha soi tin bak bak na kan ching khong ama se se ba pi tuk mi se mi he biak kan ti tik thang that kan ti tik a khin ki ato en to mi thilong kan ro to to mi ti tik a khin biak na ki acting mun tu mo service mun tu kin to mi long kan ro ton tik a khin aleng kan nun na ka khin te ki tila phundang pik khri fa mi long ke kan nun na ki kan hang long mong ton sa bal ten biak kan ti mi ja ka chim bang khan sar mi minung asimi po po ni kan nun na kha athan kholo mi as a jing khri fa pathina bia mi na kan nun nak lamang athan kholo mi ase chu chunga khaza pi te kam phian khona ha ding cha avan kan bom tu se te heidu mi tu cho he chen kolos angan pathum he su chung del mi chu kan je jong vel te ne to mi he khri cha se ti ka kan chom pek mi se chu chung ai tel mi cho je jong vel te kan I kan tho kan edi mi tiang jong a hen pathian thang that na khai be tlai mi kan siti mi te kha kan phit lo we chu chunga ba pi ten tona ka chim chim jong ko ban no chi si a chon no ngai na kan ti mi chu kho chun pathian sin vai tho nak thla cham na a be thiang rel nak na la chu kho chun pathian ka chom pek mi biak nak ti mi a be pi ngai mi chu loving others mo love others midang chungin dot nak kut ten ha pasap mo kiten ha jong ke ani fiting nun na ka biak na khai pe tlai mi ase kan to mi vel te kan ru mi vel te kan chimi vel te jong ni hin pathian sumpa na ape o kha si ko te mi te kha haman chim ka du mi se ma question haven ipe ngai ka ti mi chu zai da si ti a chun voitam pi chu nawatu na nawan chim man tu kan a hlai income ni lai mi he biak na kan ti ya thangthat na kan ti a khen chung lei biak in rat I kiban tuk service ban tuk ban man ki kan ngai kho ton kiban tuk chan kin zin da han kan pi pu pa ni khin ta silo lemo old testament in ban zo usolo bible chalun na khin ta zin da biak nak mo juda mi pol ni hin zin da pathian an rak biak ning ase lama kha tu chan na hin ta zin da pathian hi kan biak ning si kan ni dan nak le te khazang fa nak na kan thul fya kho hamo sisa na question han mi atha tu ke a he chen be kam hlun te ko si lo the old testament new testament ni pathian kan biak ning hi ai dang ngai te kan biak mi pathian ai khat ko asna bel te in adang jong ka chim ton lang mong mi chu who we worship never change but how we worship change ade tin da kan biak ti bi ai thlang ton lang mang chu chu chan hoi le minung ha kan sining hoi kan ai thlang lang mang mi se ma kan van hal mi ru han dam han alai tlang chung kan ning la US lemane song phang I khifa bu che chang hona khin pathian ka thang chat ning kha ai khat di kholo na van hal mi chung ka lu si sa sin old testament chung a hin pathian andak bian ning phun tam pi chu chung a chun atam pi ki chim na lo ka jon hin thil panga te ban chim ning lo the old testament worship cho foi nak chun ki center play center de ka se mun map kha ka darak biak nak thang chat nak rak biak na ase chu a he chen kan exodus angan pakul pangam pakul pe street chung re zong akhan pathian ni moses sina mo khabiak na ding hun tabernacle tibun tuk puan tham tibun tuk chho chun anhun van re la sin sek shambrang ko khat nak mo angan bruk pre chung re si sha khan chun jerusalem temple kong te pol kha nei mu na lai ka ti du mi chu kham hun ma pakha ka da khan rak ka le biak na kha rak sar kha ta khan hun ma kha rak kha biak na ding cha pakhat na chun pan hi na ga chun chu biak na andak to mi a chun right hon na kha rak tel lo ko thalo mi right hon na khan dak to bang mo tlang boin ham hang pathian ni right honing phung kha rak pek na e chu right hon na kan chun pathian ni andak thang that chun apathum na ka he chen tlang boin rak haw katika mi zai po ni pathian ni direct rak chon kho ase lo we afyang mi chu ki kha temple chung hna khan athiang big mi hun ume chuka huna chun jagi tilai tlang boin ni khan rak ka le kha minu mi pa cha khan right hon na sa thi rak kan ni de kha pathian na right hon na nak pe ki pathian na thang that na khan nak pe ma kha pathum nak se chun pali nak cho law se mu chu pathian ni moses ni no bia pek mi kha chu no bia anzu kan ti ka khin chu no bia anzu mi sulum chu pathian am bia khai khat ki se kha cha pathian khan no bia zu na khan andak biak pe phone chu dok na ka pi ngai tu mi chu jagi tela ceremonial act an ti tu ko chimi ban tu ken pakhat khat minu mi pa ne pathian sinang so ngai thiam na wa thil pakhat khat ton du te ka sa mo ti mi lai leng mo tu mo ti ban tu khan ka pi kharai thona khan dak tu ka pathian ni an so rak ngai thiam na ka ti ban tu ka kai chim mi khaban tu khan biak na kan ti mi ke tu sar na kha ka pe lai mi long te ka se
chung lai na chok mi selo amma te jong kan pathian ka rak thang thak ko selo ka ta khan phone up sin be kam hun tam do chung ko ta khan pathian ka nak thang thak ve khati ki ti ka khan zakati adang phun dang tampi an thang thak na ve ko Jerusalem temple chung den ha khan he chetia khong dar khan tum nan lam ve ko han sa ve ko sna ba te atang pi Old Testament chu khaban tu khan pathian ka hun ma based in lung hun ma pakhat khata asal chen khan pathian nak thang thak nabal ten bekam thar tu achun avan dang ngai ma kha chu an dan nak jong chu bekam hu ka ban chimi vial te puan thlam vial te Jerusalem temple vial te jong he pathian ni fa Jesu Christ arat lai nak man thak rak lang tar mi long te kan si atak takin chu pathian fa Jesu Christ chu ara ye chi nu to than ho achun khri fa bu ti mi kha dang te ban sari chu long ma chilawin kha the way of worship mo pathian kam biak ning chang jong kha lekitila avan e thlang di mu chu a the chi kha da kan ko ti season jo hanangan pali am he pakul le pakhat kul li tiang le sia chun Jesu Christ le atu samarin ne ton na kong kon mu la ye cha chun pathian ne tim ji ka hun na hin Jerusalem temple asalawin hi ka tlang asalawin slomai kan thinlung sum pathian ka kan thinlung sum chang ta kan tharawin chu biak nak ti mi hun ma astilo hi kan thinlung a sam ti mi te kha na kam thar cha tang pin ka chim chim ma kha van dan na ka se bekam hun a chum hun ma pa ka darak biak a haw bekam thara chim khoi ka hun po in hi kan thinlung hum pi cham si chang cha kan ka hum pom pathian kan biak ho ti mi te kha avan dan na pi cha sro te akharwat se tha tu kan lom ka hin banhal chap ko du mi chu zoom tu dir hunin har sat na kan ton tika letinda pathian ni kan biak ninga silai le phundang chim sia chun thilalo nak jong kan tong kho sungla tlak nak tiben tukpol kan ton tika pathian he zetinda kan thang that lai kan biak lai ti mi kha chine chuna ba kan chip kho ri ngama sa a lom chata pi achun a hei chen US a hin mino kan sia ka thang mi kan sia har na kan ton tik a khin pathian sina fu sura kan kan har nak ni khin jeki lai akan khu tuk te ga khin jeki lai ki phakol ko chimna bong sia kan chen malama nun nak tiang vai lap nak tiang ki phami tam pi kan ni chu ni helang tar de mi chu har na kan ton tik a hin pathian ban thang that mo ban search ti mi ki thil har sanga si ka lang tar double think kan hin azak kan zo min hasina fiang ten sim ku mi chu har na kan ton tik a hin pathian hai ka hin ki lung fiang ten mo honest ten kin pathian ki focus idi ki kadu be honest with God mo e arong chu ki sam thai thum chung na re tu zong kin de siang phang pa zong ni khan pathian sina tha cham je tuk chan sauri da ka to ri lai ka ta ri lai ti kha honest ten sim ko har na ka pathian sina phuan ko ve ban tuk chung kan har ti ka khin kha kan har na ni kin pathian he kan then tu sila win pathian sina kha kan har na kan tam tin lo na kan chambao na kan der thom na kha I thup lo ten pathian sina ke ra tha ten poi pa hi dim hun ka se he mo ka har hi chung hun nongan ka kham ko ti tu pathian sin tu akin kan ki thani kan har na kha je ki ti rai ki zalong ten pathian sina kan chim ni mi kha abe pi tu kra tia karwat na pan hi na ka je ki ti lai chu tu khon na kan tong ko bu jong a chon pathian thang that kha ki achi min ni thim chi ko se mo chose to worship mo even through the suffering or even through pain ta ko se har na kan to chuma bu jong a khan hi pi na hin ro chan na ko hi pi na han lop nak de na hang am na pathian akam pe khop ko ti mi ro chan na kha itla in he ko se thang that chi ko se mu chu pola salas ten halam ko tu sung kan der tik zong a thong an ta thong chung a he chetia an nun nak cha thajin kip tu zonga romra ka ni tha kho mi nong kan se ko cha asna ba ten khan har na khan ruat lowe khan har na kan angan de mi pathian sina khan he chetia thang chat nak hla an sa ko Peter te na mu thong chunga he chetia khan har na khan khang nak an kha pin le mi ro chan nak tu kha an te te ka kha an har nak ni kan pathian ni chan lowen kha har nak pin le tu mi pathian thon nak tu kha an te e an bo chun mi chu an zu nak chunga te pathian thang chat na ka abe pi tuk mi se ro te ko ro te chu zum tu na kam ma cheo jong he har na kan ton te ka kha kan har nak long long kan se lowen kha kan har nak pin le mi pathian ku chak thon nak kha kan ro chan ni te kha chu pathian kan thang chat nak am pi tuk mi se ro te kan ma ni sing ko si se tu dong na question ban to ga vanin hal ning ti ka du mi cho voitam pi chu tu na van ti chim mi hen khan paper in khan har na kan ton zonga si se ma batuk akan mal pum pak ten te nge chin nak me thli tlak te ban tuk zong ken voi kai question ban tuk ban bepi ngai ting kai mu mi cho praise and worship te thang chat ti mi le biak ti mi hi
alo tuk mi khal alo Se, na te se. kin big difference Se. kita kin kizon te pani word pani chunga kin anidan nakte praise te mi thang that mi biak te mi kha adan nakte kite tompal te nervan country fya khong hamo Se se athatuk lai mi zong kan sia atlang pin praise worship kan hang kan heti kan sa kan tikli fa bu zong kan hang chewe achan ta pe chikam family la zong khe kan ma fyang lo ti zong kha hal kho ko se e cho kho chon khi fa bu zong te kan hekal ton nak zong a khim ki khe kan fyang ko ro te kan do kan hem han pang misna bul te khen achung le tak ta kan fyang ton lo mi thil te khe se fyang ko nak chung in ke man ke he fen ning sim kho pe zom la e he praise and worship to me thang that nak la ho chun thang that le biak kan ti la chete hi thang that nak kan ti mi praise hi a ram pi kan za dik si a chun la ho chima chun pathian kan chung atwa mi that nak rong ama se ro si le pathian vel kan tin chau mi chung kan lop nak mo ki expressing he be ta mi ki se mo ki kan chung le chung lung lop nak la chop mi thang that nak he asirwa ti ke mani chim ko ruat asna bel ten worship ti mi ja athuk da wa ngai ya ko ro ka mani cha rong chu worship ti mi cho minung jong he ka ban kir se minung jong he praise kan pe kho ko ka chunga dark le ne chana to ta praise ki to kho na bel ten biak ti mi worship ti mi chu tak na minung chunga eto ding mi thila sti lo na bel ten worship ti mi cho ki pathian ikan chung ato mi thil rong asti lawen ama pathian asinak mo khoro a har asinak sir tu asinak je tlukun alengam mi asinak chungi upat na kan pek mi thang that na khe jagi la je jong vial te am hai ka yi lengat na kan pek mi vel te khe biak ti mi so do mi ro da ka te thang that ti mi na nam ka ba thuk do mi thil pi khe asi biak kan ti mi chu pathian asinak pathian asining kha fonak chun acknowledge kan tua mo si jagi ti lai kan hei kan nun nak kan lang tam upat na kan pek mi khe biak na mi sin chimbu ta ni ja sarwat ki ma ni sin ro kese tu bantukan sa vampek song chan na kampek mi chung kan lom tok kahin akan zo tu nulapal ulanaw zong thazang tampi pathian biak mi le thang that mi hrushum kha tampi tha nani fyang e thazang nan lak lai ti zong kha kaima zong pumpakli la zong ro chhna ka ngei atu bantukrin hai thlale zonga thlacherte kan to ton mi si film chim tu he thazang ra kampe ram u ti mi zong banin no na ka du tampi nan chunga kan lom next episode akan tong than ten hala